हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरे थोड़ी सी गला पे कुछ मतलब खांसी हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ फट रही है, बोल नहीं पा रही मैं। হ'লেও মোৰ অসমবাসী ৰাইজ কি খবৰ, আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল। মোৰ পিছে অলপ গা বেয়া লাগিছে কাৰণ মোৰ খাঁচি হৈ আছে। এতিয়া অকণমান ভাল পাইছোঁ বাৰু। ইমানটা ভাল হোৱা নাই কাৰণ কেলৈ মই ইমানকৈ ক'ব পৰা নাই আপোনালোকক। সেইকাৰণে অকণমান